Niyan, amo an adlaw han pagsakit ug kamatayon han Ginoo. Sanglit, bisan kun adlaw liwat ini han pagtubos, an bug-os nga Kristiyano nga kalibutan nagsusubo ug nagbibido. Asya ini nga ang simbahan sugad han nababatasan, diri nagsasaurog han Eucharistia yana nga adlaw. Kun nakani kita pagtitiro kasingbahan, waray iba naton nga tuyo, kundi ang pagdumdum hini nga kasakitan. Pagpukaw han aton pagtuo, nga agsubla hinga turog. Ngan pagbido, tungod han aton mga sala, nga nakapagsakit haiya. Basi bumalik kita, nga daahan Dios. Tutulo kabahin ini nga aton pagsalinurog yana. Siyahan, ang liturhiya han pulong. Ikaduha, ang pagsingbahan krus. O ikatulo, ang pagkarawat han lawas ni Kristo. Ini nga tanan, nagpapahayag ug naghahatag haaton han mga kahulugan, han mga misteryo, han kang Kristo pagsakit ug kamatayon. Alayon pagkaluhod. Alayon pagkatukdaw. Ginoo, panumduma animo mga kaluoy, nga ipinakita nimo ha mga naglabay nga panahon. Panalipdi og santusa animo mga surugoon, kanay katalwasan gintindog, pinaagi han pag-ula haniya dugo. Ang misteryo han Pasko ni Jesucristo imo anak, nga buhi og nagahadi, hadayon nga mga katuigan. Amen. Amen. Alayon pagkalingkod. An kamatayon ni Jesus, amo an kapungturan, han iya pagtuman, han iging pabuhat, ha iya han amay. Labinaan paggapil nga daahan magpakasasala,
hangaran ng may. Ini nga awit, nakakahatag hinlamrag nga daahan kahulugana, han kamatayon ni Jesus, an surugoon ni Yahweh. An iya kasakitan, usa nga kasakitan hinwaray sa laang nga tao, sanglit matubsanon. Sa matita, ini pagbasa. Pagbasa, di kang hambasa ni Isaias, manarag na. Nagsiring ang Ginoo, magmamay na suwagon ang akong surugoon, didaan iya buruhaton, ngan pagpapasidunggan godiya. Nahadlok indamo nga mga tao, ang pagkakita ni Rahia. Marao tinduro kahitsura, haros diri na iya tao pagkiton. Kundi na, may papausa na hiya, indamo nga kanasuran, nga diri makakayakan, ingkadian, tungod ang ira pagipausa. Makita, ngan magsasayo dira, ang buta nga waray pagdira hibaroy. Mabato ng mga tao. Sino man ang matuuhanon, yan na igisumat. Kang kanay man ipakita ang kamutang Ginoo, kaburuton at tuwang Ginoo, nga niya sa pagkukong tumubo, sugat tanom, ginabot, didahan marangat una. Para niya kaligdong, o katahom, nga makakagat atong, impagpanaw haiya. Waray good pagkatahom, didaha iya. Waray good anuman, nga makakabig aton, nga daha iya. Kintamay nga ginsalik patahiya. Nilog iya ang pagkantos, kasakitan. Waray nga ni tanaw iya. Gimpabayaan tahiya, ang gimpakawaray talahiya. Kundi inilog niya ang pagkantos, nga ato nung taarantuson, ang kasakitan, kitaan magdadara. Nato na nauna, kaniyap kantos, o sa kastigo, gimpadarahan Diyos. Kundi, kinsaba diya, tungod naton mga sala, gimpahampak iya, tungod ang karatan na atong gimbuhat. Natambal kita, pinaging kastigo, kaya ginantos. Nagupay kita, pinagyan mga hampak, kaya kinarawat. Sukad kita nga mga karnero, na nakawawara. Ang kakap sa aton, napakatuhay iya kalugaringon nga aragian. Kundi, kinarawat ang Ginoo ang kastigo. Ang kastigo, nga ngay aton nga tanan. Impakurian ko diya, kundi ginilog lainin niya nga mapainupsanon. Waray ko diya magyakan. Suga din nati karnero nga pag-ihawon na. Suga din karnero nga pagkarutan na. Waray ko diya magyakan. Kindakop, kinukman, kang gindarahiya, basi patayon. Ngayon waray ko may naparaka, iunungan iya dadangatan. Impatay iya, tudan mga sala, naton mga tao. Igimbutang iya dito usahang alunganan. Tampuhan mga magraot. Igilubong iya, tampuhan mga riko. Bisan kung waray ko diya magtalapas, waray ko magbuwa. Nasa ring ang Ginoo. Akon, kaburuton, ato nga maganto siya. Usa nga paghala na niya kamatayon, nga magdadaran pasaylo. Sanglit, makita hiyahan iya mga tulin.
Magukuhiyahin hilawig nga kinabuhi. Nga pinagya iya, matutuman ang iya kaburuton. Katapos ang kinabuhi, nga tugubin pagantos, magmamalipayo na liwat iya. Ibabaruan niya, nga waray makawang ang iya pagantos. Anako nidigugma nga surugoon, nga ako nalilipayan. Amuan magdadara, hanggastigo, para handamo nga mga tao. Ngan tungod ay iya, ako nirapo sa sailoon. Sanglit, tatagang ko iyahin dapit nga dungganan. Usa nga dapit, nga tampuhan dagko nga gamhanan, nga mga tao. Kinasing-kasing ang pagtubyan niyan iya kinabuhi, nga nakaangbit iya, ang dinangatan, ang magrawot ng mga tao. Ang iya pagantos, ginliwan hindamo nga mga sala, nga nagampo iya, basi pasaylon untahera, ang pulong ang Ginoo. Salamat sa Diyos. Aniyo ba doon? Amay ko, itinutubyan ko ay mo mga kamot ang akong kinabuhi. Amay ko, hain mo mga kamot, itinutubyan ko ang akong kinabuhi. Amay ko, itinutubyan ko, hain mo mga kamot, anak kong kinabuhi. Itinutubyan ko, hain mo mga kamot, anak kong kinabuhi. Ikaw Ginoo, anak kong darangpan, ayaw itugot ngay ako maluhan, talwas ako, hay mo katadungan, hay mo mga kamot, itinutubyan ko, anak kong kalat. Talwas mo ako Ginoo, matinumanon nga Diyos. Paran mga kaway, iya ko pataruan. Hamangay kasitaw, ira ko ginlilikayan. Hamanga karusak ko, iya ko nadlukan. Kung bitaon na kalsada, damuan matalagan. Nakalimtan ako nga daw sugad nga patay, nasugad na ako hinbuong nga pinggan. Kundi nga dahi mo Ginoo, natapod ako, nasiring man ako
naman liwat, hanako nagdudumo. Itinutubyan ko, haing mga kamo, hanakong kinabuhi. Humayagan ni mo bayhon, nga tayong surugon. Hatangkod mo nga gugma, talwasag kadako. Pagmadigon kamo, nga nayaw kamo kahadlok. Ikamu nga natapod, nga dahan Ginoo. Amay ko, itinutubyan ko, haimo mga kamo. Anakong kinabuhi. Amay ko, itinutubyan ko, haimo mga kamo. Anakong kinabuhi. Tutulo ang kinaiya, han pagkagilalabawi nga padi ni Kristo. Siyahan, napaidhiya han aton kamaluya, kay ginsulay manliwat hiya sugad haaton. Ikaduha, nagampo nga nanginyupo hiya sa Dios, o gintagan hiya hingkatalwasan, tikang han kamatayon. O ikatulo, nagmasinugtanon hiya, pinaagi han iya mga pag-antos. Matiita ini nga pagbasa. Pagbasa, tikang hansurat ngadto han mga Hebreo. Mga kabugtuan, kaptin naton hinmaupay an aton pagtuo kay Jesus nga anak han Dios, an aton gilalabawi nga padi, aadto na haatubangan han Dios. Napaid han aton kamaluya, ini nga aton gilalabawi nga padi, kay ginsulay liwat hiya hangatanan nga mga paagi, sugad haaton. Kundi waray hiya makasala. Sanglit, pagmadasigon, ngandangop kita han trono han Dios. Diin, aadto ang grasya, basi karawaton naton ang kaluoy, ngan hiagian naton ang grasya nga makakabulig hapanahon han aton pagkinahanglan. Han nakanhipahiya hatuna, nagampo nga nangamuyo hi Jesus, upod in makusog nga mga pagtangis, ngan mga luha ngadto sa Dios, nga makakatalwas ha iya, tikang han kamatayon. Tungod kay mapainubsanon ngan buutan man hiya, pinamatian hiya han Dios. Kundi, bisan kun anak hiya han Dios, nahibaro hiya hin kamasinugtanon, pinaagi han iya mga pag-antos. Han kahingpit na niya, nahimo hiya nga burabod, handayon nga katalwasan, para hadton nga tanan nga masinugtanon haiya. Anpulong han Ginoo. Salamat sa Dios. Para kan Juan, ang kan Jesus kasakitan, nagpapahayag nga hiya hadi, pinaagi han iya pagpaubos. Ngan hi Pilato nga haw, insaksi hini nga pagkahadi. Pamatiita ini nga pasyon han aton Ginoo Hesukristo. Alayon pagkatukdaw.
Ang pasyon hanaton Ginoo Kristo sumala kan Juan. Katapos ni Jesus magampo, linakatiya upod ang iyang mga tinunan ngan tinabok ang sapa nga Kidron ang ngaran. May tanaman dito hato nga dapit ngan sinulod ngadto Jesus ngan ang iyang mga tinunan. Agsob Jesus makigurusa ang iyang mga tinunan dito, sanglit maaram hini nga dapit ang malingo nga Judas. Sanglit kinadto Judas hini nga tanaman, upod in mga sundalo ngan mga gwardya han templo, kaginsugo han mga puno han kapadian ngan mga Pariseo. Daranira in mga hinganiban, mga parol ngan mga sulo. Maaram Jesus han nga tanan nga mahinanabuha iya. Sanglit gintapo niya ngan ginpakianhan hira. Hino ang iyong ginbibiling. Nagbatungon hira. Nagsiring hiya. Amo ako. Natindog dito upod haira ang malingo nga Judas. Ngan pagsiringla ni Jesus, amo ako, inisul hira ngan nagkatutumba hatuna. Ginpakianhan na liwat nira hira ni Jesus. Hinugod ang iyong ginbibiling. Nagbaton hira. Nagsiring Jesus. Ginsumatan ko na kamo, nga amo ako sanglit, kung ako ang iyo tuyo, pala niyo ininiba. Nahitabo ini, basi matuman na niya mga pulong na niya pagsiring. At dun imo iginhatag haakon, waray bisan usa nga mawawara. May espada hi Simon Pedro. Hinulbot ini niya, ngan tigbason an uripon, han labaw nga padi. Ngan napalong ang tuo nga talinga han uripon. Malko ang ngaran han uripon. Nagsiring Jesus kan Pedro. Ibalik katakob ani mo espada. Naguna-una ka ba nga di an kupa hintos na igaghaakon hanakon amay. Gindakop ng gingapos si Jesus sa mga sundalo nga upod han ira kapitan. Nganan mga gwardya nga Hudiyo. Gindarahiya nira siyahan ngadto kan Anas nga ugangan ni Caifas nga amo ang labaw nga padi hadto nga tuig. Si Caifas ang nagsagdon han mga Hudiyo nga mauro upay pa nga usala nga tawo ang mamatay para han nga tanan nga katawhan. Sinunod kan Jesus Simon Pedro nganin usa nga tinunan. Kilala kaupay han labaw nga padi adto nga usa nga tinunan. Sanglit binunyog hiya kan Jesus ngadto habungsaran han balay han labaw nga padi. Nagpabilin ni Pedro hagawas amay portahan. Ginawas ang tinunan nga kilala han labaw nga padi. Nakikimang raw han daragita nga nakadahan portahan ngan ginpasilod ni Pedro. Nagpakianakan Pedro ini nga daragita nga bantay han portahan. Diri ka ba usa han mga tinunan hito nga tawo? Nagbaton ni Pedro. Diri. Tungudhan kahagkot, nagtapong ang mga surugoon ngan mga gwardya nga nagkatukdaw hira palibot han tapong nga nagdadangdang haira ngahaw. Tinigub hi Pedro haira basi kapasuan hiya. Nagpakianakan ni Jesus ang labaw nga padi may tungod han iya mga tinunan an may tungod han iya pagturunan. Nagbaton Jesus. Dayuday dayagan akon pagyakan hangatanan. Ginbuhat ko ang ngatanan nga pagtutdo didto ha mga sinaguga nga na templo. Di napakadto didto ang ngatanan nga mga Hudiyo. Waray gud ako magyakan hinbisan ano nga di dayag ha iyo. Kay ano nga ako aniyo ginpapakianhan. Asay niyo pagpakian tao nga nagpakabati hakon. Pakian hira kun ano anakon igin sumata ira. Sayo dira hanakon iginyakan. Han pagsiring hini ni Jesus gintampalo hiya hinusahan mga gwardya nga nakadto ngan sidngon. Kamailog mo hinpagyakan hinsugad ngadto han labaw nga padi. Nagbaton ha iya Jesus. Kun may ginyakan ko nga sayop, sumati ang nga tanan nga hani, kun ano an akon ginyakan. Kun di kun matadong, man an akon ginyakan. Kay ano nagintampalo ko. Ngan ginpadara ni Anas Jesus nga ginapos pa,
ngadto kan Caifás, ang labaw nga padi. Hanatindog pay Pedro nga nagdadangdang harani han tapong, nagpakianaha iya an iba. Diri ba usa ka ang mga tinun-an hito nga tawo? Naglirong hiya nga nagsiring. Diri. Sinagbang hin pagpakiana inusahan mga uripon han labaw nga padi, nga urupod han ginpalungan ni Pedro. Diri ba ikaw ang hingkit-an ko nga kaupod niya didto han tanaman? Nga nagsiring na liwat hi Pedro. Diri. Nga hitungahaw nga takna, tinugaok in manok. Haga-aga pa, gindaranira Jesus tikang hanbalay ni Caifás, ngadto han palasyo han gobernador. Waray sumulod han palasyo ang mga Hudeyo, kay diri nira karuyag nga magtalapas han balaod, han ira tuluuhan, hiunong han paglinis, basi makakaunhira han panihapon han paglabay. Sanglit, ginawas na lahi Pilato ngadto ha ira nga nagpakiana. Ano ang iyo sumbong kontra hini nga tawo? Nagbaton hira. Diri unta namon hiya gindadaranganhi ha imo kun waray pa hiya makagtalapas. Nagsiring hi Pilato ha ira. Dadan niyo hiya ngano sisaha sumala aniyo kalugaringon nga balaod. Nagbaton ang mga Hudeyo. Diri itinutugot ha amon hin pagpatay bisan kan kanay. Nahinabu ini, basi matuman na niginyakan ni Jesus ang pagimangraw niya kung ano nga paagi mamamatay hiya. Sinulod liwat ha palasyo hi Pilato ngan gintawag hi Jesus. Nagpakiana hiya kan Jesus. Ikaw ba ang hadi han mga Hudiyo? Nagbaton hi Jesus. Kalugaringon mo ba ini nga pakiana? O ginsumatan ka ba hiniba may tungod ha akon? Nagbaton hi Pilato. Kay ano? Hudiyo ba ako? Ani mo kalugaringon nga mga tao nga nira mga puno han kapadian ang nagtubyan ha imo nganhi ha akon. Ano ba inabuhat mo? Binaton Jesus. Diri kanan hini kalibutan anakon ginadian. Kun kanan kalibutan pa anakon ginadian, nakikig-away unta anakon mga sakop basi diri ako mahulog ka kamot han mga Hudiyo. Diri kanan hini nga kalibutan anakon ginadian. Sanglit nagpakiana ha iya hi Pilato. Kung sugad, hadi ka ngayon. Nagbaton Jesus. Ikaw ang nasiring nga hadi ako. Tungod ini natawo ngan kinan niya ko kalibutan. Basi magpamatuod han kamatuuran. Namamati ha akon an bisan hino nga ada han kamatuuran. Nagpakiana hi Pilato. Ano ang kamatuuran? Binalik ngadto ha gawas hi Pilato nga nagsiring ngadto han mga Hudeyo. Waray ko hinagian nga sadang pasikaran hin pagsirot ha iya. Kundi sumala han iyo batasan, nagpapagawas ako hinusa nga priso para ha iyo ha panahon hin paglabay. Karuyag ba niyo nga buhian ko para ha iyo an hadi han mga Hudiyo? Ginuliat hira pagbaton ha iya. Diri, ayaw hiya, karuyag namon hi Barabas. Tikasan ini hi Barabas. Ngan ipinakuha ni Pilato Jesus nga nigin palatob hiya ha ira. Naghimo ang mga sundalo hin korona tikang hintunukon nga mga sanga nga nigin sulot ha iya ulo. Ginbaduan hiya nira hin panapton nga pula gindaop hiya ngan ginsiring. Mabuhi ang hadi ang mga Hudiyo. Ngan gintampalo hiya nira. Ginawas na liwat hi Pilato ngan sidngon ang mga tao. Tanawa, dadadon ko hiya ngani ha iyo, basi niyo hibaroan, nga waray ko hinagian, nga sadang pasikaran hin pagsirot ha iya. Ngan ginawas si Jesus nga nakasulot, hantunokon nga koruna nga nan panapton nga pula. Nagsiring hi Pilato ngadto han mga tao. Kita iini ang tao. Han pakakita la ha iya han mga puno han kapadian ngan mga gwardya nagugliat hira. Igraysang hiya ha krus. Igraysang hiya ha krus. Nagsiring hi Pilato ha ira. Kuha hiya niyo nga nigraysang hiya ha krus. Waray ko hinagian nga sadang pasikaran hin pagsirot ha iya. Nagbaton ang mga Hudeyo. Mayada kami balaod na nagsusumat
nga kinahanglan hiya mamatay, kay nagpakaanak han Dios hiya. Labi na nga nahadlok ki Pilato, han pakabati niya hini. Binalik hiya pagsulod ngadto han palasyo nga nagpakiana kan Jesus. Pikang kabadin, Kundi waray magbaton Jesus. Nagsiring ha iya hi Pilato. diri ka ba nabaton ha akon? Tigamni nga mayada ko gahom hin pagtalwas sa imo, nga nin pagraysang ha imo ha krus. Nagbaton Jesus. Mayda kagahom ha akon, tungod nga iginhatag inihan Dios sa imo sanglit, darod ako nga salaan, ang nagtubyan ha akon nga da ha imo. Han pakabatihin ni Pilato, nagtalinguha hiya pagbiling hin paagi, hin pagbuhi kan Jesus. Kundi nagguliat ang mga Hudiyo. Kung buhibian ni mo hiya, diri kangayan sangkay han emperador. Kaaway han emperador an bisan hino nga napakahadi. Han pakabati ni Pilato hini nga mga pulong, iginawas niya Jesus nga liningkod halingkuran han maghurukom didahan dapit ang ginngaranan an platapur mga bato. Gabata ang ngaran hini ha Hebreo. Tika urot na adto han bisperas an paglabay. Nagsiring hi Pilato ngadto han mga Hudeyo. Ini an iyo hadi. Nagguliat hira. Pataya hiya, pataya hiya, igraysang hiya ha krus. Nagpakiana hi Pilato haira. Karoyag ba niyo nga igraysang ko ha krus an iyo hadi? Nagbaton ang mga puno han kapadian. An emperador la an amon hadi. Sanglit igintubyan haira ni Pilato Jesus basi graysang hakros. Sanglit gindaranira Jesus ginawa hiya nga nagpapasan na niya krus nga inabot ha dapit na gintatawag ang dapit han clavera. Golgota ang tawag ini ha Hebreo. Dito iginraysang nira ha krus Jesus. Iginraysang liwat nira ha mga krus induha pa katawo haig kasiligid niya nga nabubot nga nira Jesus. Iginsurat ni Pilato inusa nga pahibaro nga iginpataod ini ha krus. Amo ini ang ginsurat. Jesus nga taga Nazaret an hadi han mga Hudiyo. Nakabasahin ni indamo nga mga Hudiyo kay diri man hirayo tikang han syudad ang dapit na ginraysangan kan Jesus. Iginsurat ang pahibaro ha pinulungan nga Hebreo, Latin ngan Griego. Nagsiring kan Pilato ang mga punuhan kapadian han mga Hudeyo. Ayaw isurat an hadi han mga Hudiyo, kundi nasiring ini nga tawo, ako an hadi han mga Hudiyo. Nagbaton hi Pilato. An naisurat na. Katapos pagraysangan kan Jesus ang mga sundalo, ginkuha nira an iya mga panapton ngan ginbahin-bahin hinupat kabahin. Usa kabahin hakada sundalo. Ginkuha liwat nira an iya hilawig nga panapton ngan hinimo hinusala nga dugnit nga hinablon ngan waray tinahian. Mahinsiring han mga sundalo. Ayaw ta pagisiya ini, kundi paggripa kita kun hino in makakadara. Nahinabu ini basi matuman ang kasuratan nga nasiring. Ginbahin-bahin nira na akon mga panapton ngan ginripahan an akon hilawig nga bado. Sanglit ginbuhat ini han mga sundalo. Natukdaw hirani an krus ni Jesus, hira iya nanay, an bugto nga babayi ni iya nanay, hi Maria nga asawa ni Cleopas nga ni Maria Magdalena. Hinkitan ni Jesus iya nanay nga nantinunan nga iya hinigugma, nga natukdaw harani an krus. Sanglit nagsiring hiya kan iya nanay. Babayi, iini animo anak. Nga nagsiring hiya ngadto han tinunan. Iini animo nanay. Ngan tikang hadto gindarahiyahan tinunan hin pag-ukoy tampuan iya panimalay. Maaram Jesus nga natumanan nga tanan ngan basi matuman ang kasuratan nagsiring hiya. Inuuhaw ako. May surod lang dito nga punuhin mo aslom nga bino. Ginhumog nira ang espungha hin bino. Igintaod ha katapusan hin sanga hin isupo ngan iginhungit ha iya. Dinimdim Jesus han bino ngan nagsiring hiya. Natuman na. Ngan dino ko hiya ngan nabunusan hiya han iya kinabuhi. Layon pagkaluhod.
Alayon pagkatukdaw. Ngan naghangyo kan Pilato ang mga Hudeyo, nga bariyon nala ang mga bitiis ng mga tawo nga iginraysang ngan tanggalon na hira ha krus. Ginbuhat ininira kay Biyernes na adto nga nadiri hira nga magpabilin ha krus ang lawas ha adlaw nga iparahuway. Kay baraan kaupay anti arabot nga adlaw nga iparahuway. Sanglit kinadto ang mga sundalo ngan ginbari ang mga bitiis san siyahan nga tawo nga nan usapa nga tawo nga iginraysang upod kan Hesus. Kundihan pag-abot na nira kan Hesus, hinkitan nira nga patay na hiya. Sanglit waray nala nira baria aniya mga bitiis, kundi ginbangkaw aniya kagiliran hinusahan mga sundalo nga inawas dayon indugo og tubig. Nagpamatuod mahitungod dinhi ang nakakita hini nga hinabo. Basi tumuo man kamo. Matuod aniya ginsiring ngan maaram hiya nga naghihimang raw hiya ang kamatuuran. Ginbuhat ini basi matuman ang kasuratan nga nasiring. Waray usahan niya mga tulan nga mababari. Ngan may ada lain pangabahin han kasuratan nga nasiring. Makita ang mga tawo ngadto hadton ginbangkaw nira. Katapos ini ginhangyo hi Pilato ni Jose nga taga Arimatea nga tugutan niya pagkuha ang lawas ni Jesus. Tinunan ni Jesus ini hi Jose, kundi hilumla kay nahadlok hiya ang mga punuan nga Hudeyo. Gintugutan hiya ni Pilato, sanglit kinadto Jose ngan gintanggal niya ang lawas ni Jesus. Binmunyog ha iya hi Nicodemo, ang tawo nga nakikita kan Jesus a usa ka gabi. May darahiya nga mga 40 ka kilo nga pahamot nga sinakot ang mga mera ngan alo. Ginkuha nira nga duha ang lawas ni Jesus ngan ginputos hinlino ang mga dugnit upod ang mga pahamot sumalahan batasan hin paglubong ang mga Hudeyo. Mayada tanaman dito handapit ginraystangan kan Jesus ngan nakada in bag-o lubnganan nga waray papaglubki. Tungod kay bisperas na adto han adlaw nga iparahuway ngan hirani manla ang lubnganan, dito nala nira iglubong ni Jesus. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Maupay nga kulop hayo nga tanan. He Mark Twain nagsiring, clothes make the man. Naked people have little or no influence on society. Babalikon ko, clothes make the man. Naked people have little or no influence on society. Makabugtuan ka ni Kristo ada kitahin sa syudad nga tinatagan inimportansya itun bado nga sulot. Katilingban nga nagasto para hin maupay nga bado, mahal nga bado, may ada ngaran nga bado. May dangani bungto dinhi aton probensya nga gintatawag ang mga riko nga baduan nga ang mga pobre lubasan. Yan ang adlaw, mga kabugtuan ka ni Kristo, aton binati nga didahan aton ibang didahan pasyon, an aton Ginoo Jesus ginlubasan. Katapos pagraysangan kan Jesus ang mga sundalo, ginkuha nira niya panapton, ngan ginbahin-bahin in upat kabahin, usa kabahin hakada sundalo. Ginkuha liwat nira aniya hilawig nga panapton, nga hinimod usala nga dugnit nga hinablon nga waray tinahian. Dako iton posibilidad nga diri la lubas sa naton Ginoo kundi hubo iya. Ngan nga tanan ngani nga mga ebanghelyo nagsusumat nga diri lagi pasan han iya bawbaw nga bado kundi gintanggal pangan an iya undergarment an bado nga waray tinahian. Nakadaha cross ang aton Ginoo nga hubo
hinusa nga lugar nga diin kikitaon handamo nga mga tao nga nalabay. Nga natok daw hiranihan cross ni Jesus, hira iya nanay. Ang bugto nga babae niya nanay, hi Maria nga asawa ni Cleopas, ngan hi Maria Magdalena. Upod ni Juan, an hinigugma nga tinunan hanaton Ginoo. An iratuyo dirila nga hubuan na naton Ginoo han iya bado. An irakaruyag nga hubuan hiya han iya dignidad. Oo, naging balinampuson hirahin paghubo kan Hesus, kundi waray hiya kahubuin han iya pagka-Diyos. Bisan kun hiya hubo nga nakada hin kaarawdan, nagpadayon lagi hapon niya hin pagbuhat hin pagigugma ngan pagpasaylo. Sanglit siniring hiya amay, pasaylo ahirada. Diri hira maara man iragin bubuhat. Ngan siniring pa hiya susumatan ta ikaw, yan amanta upod ko ikaw haparaiso. Nakahunahuna lagi hapon niya hin pag-ataman haniya mga tinunan ngan iroy, babayi aadi ani imo anak, aadi ani mo iroy. Nagpakita lagi hapon niya hin pagtapod haniya amay hin pagsiring, amay ko ha imo makamot itinutubyan ko an akon kalag. Nagpahayag lagi hapon hiya hin pagdaragan, sanglit siniring hiya natuman na. Oo, ginlubasan niya haniya bado, kundi waraya kalubsi haniya gugma. Pagpasaylo ngan pagdaragan, waraya kalubsi haniya kinaiya hin pagka-Dios. Kakalop nga adlaw anaton Ginoo na Musa hantiil haniya mga tinunan. Kundi san hiya mamuta, naglubas anay hiya niya bado. Maara man aton Ginoo maglubasan diri importante hiya kinabuhi. Mas importante ang paginsurugon at pagigugmahan iya mga tinunan. Sanglit na Musa yan mga tiil. Siring pangani hanikaduha nga pagbasa, dinan Domingo hanlukay, dayuday may daniya kinaiya nga Dios, kundi waray hiya magnahuna hinpaghan Dios. Kusog, nagpaubos nga nagsugot, tubtob ha kamatayon, an kamatayon ha cross. Nga naamuliwat ini, anaton ikaduha nga pagbasa yan nga adlaw, nga kinuha didan surat han mga Hebreo, kundi bisan kun anak hiya han Dios, naibaruyahin ka masinugtanon, pinaagi haniya pag-antos. Ngan siring pa naton siya hanya pagbasa, nga kinuha diyan basahan ni Isaías, ginpakurian gud hiya, kundi ginilob la niya nga mapainusanot. Waray hiya magyakan, suga din na nga karnero nga pag-iihawon na. Ang tawhan nga bado, diri importante kan Jesus. Mas importante kan Jesus ang paghigugma ngan pagpasaylo. Mas importante ang Dios non nga iya kinaiya. Hunahuna naton nga importante iton bukad. Sanglit unina makikipag-agaw kita didahiton santo inchero. Bisan kun mawarayan iton iba, bisan kun mapululan naton iton iba, waray kita hinumdom nga para kan Kristo, diri importante ang bado, mas importante ang iyagugma, hinpagtatwa sa aton dida hakros. Danay, kinukurian kita paglubasan aton bado, ngan paghatag hinigayon han iba. Danay karuyag naton ay kita lapir ton maglid ngan magdecorate iton istasyon han cross. Diri na kita nakakahubo hanbado ang paginatinaglawas san mga apostol, hanbado ang pagin presidente ng Kopradiya. Hihimuon nga tanan bisan kun mali para dayon kita o iton aton kapamilya nga magbado hin ka congressman, magbado hin ka gobyerno,
magbado hin ka mayor, kakonsihal, barangay captain, kagawad, ngan iba pa. Bisan iton pagin presidente, iton PTA, iton seksyon paro-paro, ginaawayan na. Ada kita yan na hin panahon, han eleksyon, nga ipapamukha aton, nga mas importante iton bado, sugad iton bahandi, pagkaon, posisyon, ngan puder. Papaliton iton aton butos, sing kwarta, pagkaon, ngan posisyon. Huhukipan kita, ngay ngalimtan ta, ang Diyos, nga punuhin gugma, ngan paghigugma, han aton nasod. Tulo na katuwigan naglabay, gintawag ako na akon obispo. Lunes adto nga adlaw, ngan siniring hiya, ma-report kagiwan, yan nga Biyernes. Ngan siniring ako, Bishop, yan na nga Biyernes. Ngan siniring hiya, aw sige, yan na nga Sabado. Hakamatuuran, kinurian ako hin paglubasan bado. Nga diin nao ko'y ako, dito hin usang mamingaw nga lugar, nakalib, waray ko gintratrabaho. Kinurian ako hin pagbada, hinhimiyang nga kinabuhi. Ngan pagsulot, hin pagin masinugdanon, pagserbe, ngan paghigugma. Danay makuri, paghukas iton bado. Siring penusa nga tao, it is not the style of clothes one wears, neither the kind of automobile one drives, nor the amount of money one has in the bank that counts. These mean nothing. It is simply service that measures success. Hapulong ni San Pablo, three things will last forever: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Mga kabugtuan ka ni Jesucristo, unina, magsisingba kita iton cross. Nga di iton pagsingba, aton inigin tutugaan, nga diri importante iton bado. Mas importante, ang paghigugma, ang pagserbi, ang kamatay ha cross. Kay diri bado ang nagtalwa sa aton, ang buhat ng Diyos hin kamatay dida ha cross. Idahan masunod nga bruhaton, mag-aampo kita nga ang pagtubos nga kan Kristo ginbuhat, pinaagihan iya pagsakit ug kamatayon, mahingpit din niya aton. Didahin nga pag-ampo, ang bugos nga kalibutan, nagkakatitirok palibot han krus ni Kristo. Ngan iginaampo ang nga tanan nga klase hintawo ug katawhan. Pinaagi han Panginoon ni Kristo, ang labaw nga padi, nga makatagamtam hira han mga kalungganayan han iya ginbubuhat nga pagtubos ha aton. Alayon pagkatukdaw. Pagampo kita, labi ka hinigugma ko nga kabugtuan, tungodan santos nga singbahan han Diyos, abugos nga kalibutan, base ang Diyos aton Ginoo, magbantay, magbulig ug magdumarahan iya, iya dinhi ha kalibutan, ngan base ihatag amon, aton nga nagukoyhan, malinawon ug murayaw nga kinabuhi, ang paghimayahan Diyos, amay nga makagarahom.
Makagaraho mugwaray katapusan nga Dios, didakan Kristo imo anak, nagpapahayag ka hanimo himaya, hangatanan nga mga tao. Mangnoy ang mga buhat hanimo kaluoy, base nimo singbahan habugos nga kalibutan, magpadayon dida mabaskog nga pagtuo, hinpagtugan hanimo ngaran. Pinagi ka na so Kristo nga amon Ginoo. Amen. Pagampo kita, tungod ang Santo Papa Francisco, basihan Diyos aton Ginoo, na nagpili haiya, maghatag haiyahin maupay nga lawas, og hinkabakod, hapag dumarahan iya santos nga singbahan. Makagaraho mugwaray katapusan nga Dios, kanay kaaram, nagdudumaran kalibutan didahan gugma, panalipdian nimo pinili nga Santo Papa, base ang Kristohanon nga bungto nga imo'y gintubyan, nga dahan panimangno niya, magtubuha pagtuo, ubos sa niya pagdumara, pinagi ka na so Kristo nga amon Ginoo. Amen. Pagampo kita, tungod kan Crispin aton obispo, ang nga tanan nga kaobispuhan, kapadian o diakono, o nga tanan nga magtinuon, nga bungtuhan Diyos. Makagaraho mugwaray katapusan nga Dios, gindudumaraw ginsasantos mo animo singbahan, pinagihan Espiritu Santo, pamatian namon mga pagampo, tungudan mga nagaataman ng singbahan, ugan bugos nga bungto, base pinagyan grasya nimo, magmatinumanon kami nga tanan, hinpagataman haimo, pinagi ka na so Kristo nga amon Ginoo. Amen. Pagampo kita, tungodan mga nagaandam pagkarawat, an bunyag, basi buksan ang Diyos anira mga durunggan ug kasing-kasing, nga nan burabo dan iya kaluoy, agod pinagi, an pubigan bago nga pagkatawo, pasayloon an ira mga sala, kan makatagamtam hira, in bago nga kinabuhi, didakan Hesu Kristo. Makagaraho mugwaray katapusan nga Dios, dayo-day ginbibindisyonan nimo ang singbahan, in mga bago nga kaapi, rigunan pagtuog sarabutan, han mga nagaandam pagkarawat han bunyag, base ay ra bago nga paghimugso didahan bunyag, magin kausay ra, hanimo mga pinanganak, pinagi ka na so Kristo nga amon Ginoo. Amen. Pagampo kita, tungodhan nga tanan nga aton kabugtuan, nga natukan Hesu Kristo, base pag-usahon ng Diyosan o aton Ginoo, didahin usala nga singbahan, an nagbibiling, an kamaturan, atikos nga kasing-kasing. Makagaraho mugwaray katapusan nga Dios, gintatarampo nimo,
ang nagkakaburublag, o ginpapadigon didahan pagkaurusa. Tamdi nga po ang urunan panon hanimo anak, basen nga tanan naging santos didahin usala nga bunyag, may usa didahin hingpit nga pagtuo, ngan magpabilin pagkaurusa, pinaagihan gaposan paghigugma, pinagi ka na so Kristo nga amon Ginoo. Amen. Paghapo kita, tungod ang mga Hudiyo, ansyahan nga nakabatihan pulonghan Diyos, base magtubuhira dida in paghigugma, ang ngaran ng Diyos, ngan dida hapagtuman, ang ginsaaran. Makagaraho mugwaray katapusan nga Dios, kamayaan na nagpili ka na Abraham ug ganiya katulinan nga nagtindog hayra nga bungtuhan kinsaaran. Pamatian mga pagampuan nimo singbahan, basian bungto nga imo siyahan ginangkon, matakusin pagdaraon ngatohan kahingpitan han katalwasan, pinagi ka na so Kristo nga amon Ginoo. Amen. Pagampo kita, tungodan diri nato kan Hesu Kristo, basian kapawahan ni Espiritu Santo, maglamragan iradalan, nga Tuhan katalwasan. Makagaraho mugwaray katapusan nga Dios, igbuot nga andiri nato kana so Kristo, kundi naglalakato na atubangan, hatikos nga kasing-kasing, makaagihan ka matuuran, pakusga namon pagigugma tagsa-tagsa, ngandada kami nga tuan kahingpitan ng misteryo, hanimo kinabuhi, base magintinood kami nga saksi, hanimo gugma dinya kalibutan, pinagi ka na so Kristo nga amon Ginoo. Amen. Pagampo kita, tungodan diri nato ohan Diyos, basi makakilalahiran Diyos, pinagihan iratakus nga paghingita, an nga tanan nga tinuod. Makagarahom ug waray katapusan nga Dios, gintanom nimo didahan kasing-kasing ang tao, antikos nga paghingita imo, kay didala imo matatagamtamanan kalinaw, itugot nga habot nga mga nakakaulang nga kataragman, makitanan nga tanan, an mga tigaman nimo kaupayan, masabtanan maupay nga buhat, han mga natuhay mo, ngan makagtugan nga ikaw gudlan usa nga tinuod nga Dios, ug gamay namon nga tanan, pinagi ka na so Kristo nga amon Ginoo. Amen. Pagampo kita, tungodan mga nagdudumara, an pamunuan, base ang Diyos o Ginoo naton, magtugwayan ira mga hunahuna o kasing-kasing, sumalahan iya kaburuton, ngatuhan tinuod nga kalinaw, o kauswagan han nga tanan. Makagaraho mugwaray katapusan nga Dios, kanay kamot
naguundongan mga katungod ug hingyapan katawhan, mangnuy ang mga nagdudumarahan katungdanan, basin nga tanan niya katawhan, mahiagumhin kalungganayan, kagawasan na pagsimba, kamuraya ug kalinaw, pinagi ka na so Kristo nga amon Ginoo. Amen. Pagampo kita, labi ka hinigugma ko nga kabugtuan, basilinisan ang kalibutan ng Diyos, makagarahom nga amay, ang atanan nga kasaipanan, kuhaon ang mga kasakitan, pagwadon ang kagutom, buksan ang mga bilangguan, puraon ang mga ubaron ang mga gapos, panalipdan ang mga naglalakaton, ibalik ang maupay nga panlawas, ang mga magsakit, ngan hatagan katalwasan, an himaratyon. Makagaraho waray katapusan nga Dios, hatagihin kalipayan mga nasusubo, nganin kusugan mga ginugulan, pamatian mga pagampo, han mga nagtatawag haimo, habisan ano nga kasurukan, basen nga tanan maglipay tunguran kaluoy nimo, hatak na hanira panginahanglan. Pinagi ka na so Kristo nga amon Ginoo. Amen. Niyan, mabalihin kita ngadtuhan ikaduha nga bahin han aton liturhiya, ang pagsingbahan krus. Dinhi aton iisahon ang kahoy han krus, kay para haaton, amo ini ang kahoy han kinabuhi, ang istandarte kang Kristo pagdaragan. Amo liwat ini ang instrumento nga nakagdara han katalwasan han kalibutan, ang pinsikaran han kapuhan ni Satanas. Sanglit, kinahanglan ipahayag naton ang kamatayon ni Kristo, didahini nga kahoy han krus. Amoy niyan kahoy han krus, diin hi Kristo, nagtubos han kalibutan.
Amoy ni an kahoy han krus, diinhi Kristo, nagtubos han kalibutan. Alayon pagkaluhod. Alayon pagkatukdaw. Amoy ni an kahoy han krus, diinhi Kristo, nagtubos han kalibutan. Alayon pagkaluhod. Alayon pagkalingkod. Ang krus nga instrumento han atong katalwasan, diin ginraysang an aton magtaralwas, aanhina haaton butnga. Tungod nga amo ini antigaman han kang Kristo pagdaragan, naglilipay kita haluyo han aton pagsubo, tungod han pagsakit niya. Ang krus nakahatag hin bendisyon ug kalipay nga daa haaton. Sanglit yan na, magsisimba kita han krus, upod ing kasubo, sugad man ing kalipayan. Samtang nagsisimba kita han krus, magkukolekta kita para han parokya o Tierra Santa. Uunahan ang pagharok han kapadian, extraordinary ministers of Holy Communion, mga seminarista, mga madre, ng hangatanan nga mga tao.
tungod nga damo pa ang karuyag magtahod han krus, ngan maggagabihan na ang aton pagprosesyon, ang Santo Entierro, aton anay initatapuson. Mahihimo niyo buhaton ang pagtahod han krus, katima han aton mga buruhaton. Katapos naton ipahayag ang pagsakit ug kamatayon ni Kristo, pinaagi han pulong ug antigaman han krus, yan na mabalhin na kita nga han ikatulo nga bahin. Ang pagpahayag han iya pagsakit ug kamatayon, pinaagi han sakramento. Palihog pagkatukdaw. Kay gintutuan makitahan Ginoo nga gini mga bungto pinaagi han pulong han Dios ayaw kita pag-alang hinpagsiri.
Nangamuyo kami Ginoo, gaw sa kami hangatanan nga karatan. Tagi kami hinkalinaw ang mga adlaw namon. Base binuligan hanimo kaluoy, dayuday mahigawas kami hansala. Ngan mataluwas ang tanan nga kasamukan. Samtang naumulat han baraan nga paglaom, han pagkanin ni Jesucristo nga amon manunubos. Iini ang kordero han Dios, iini ang nagkukuha han mga sala han kalibutan. Baraan ang gintatawag, nga dahan panihapon han kordero. Ginoo, diri ako sim pagkarawat haimo, kundi ang pagluwas na pulong ang mag-uupay ako.
Alayon pagkabakbaw. Magampo kita, makagaramog waray katapusan nga Dios, kay tinagan mo man kamin kinabuhi nga bag-o, tungod marinaugon nga kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Ipadayon, ini nga nakatalwas nga buhat tiniamon, habakaangbit namon hindi nga misteryo, dayuday kami manumdum, ug may pakita namon ang kamaduruto, amon kinabuhi nga Kristohanon. Pinaagi ka na so Kristo nga amon Ginoo. Ginoo horaahin bendisyon animo bungto nga nagdumdum man kamatayon animo anak, punuhin paglao man pagkabanhaw. Hatagihin pasaylo animo bungto, baguha anira kusog, pakusga anira pagtuo, nga nipabilin ni dahaira an imo waray katapos nga katalwasan. Pinaagi ka na so Kristo nga amon Ginoo. Amen. Procedamos in pace.